vai bo per vies Quinau, che porta scibugen quelles veias hubes alves na, oz vai per Elcau. Benvegnit il Luf la show. Il Luf è bo prenuat il grand nausch monster e las historias de fons. Il Luf è un animal scarpont che fa tema. Jetzt ist il pitart suenta ils suandons malets, clar, per quels che in tic forse pifins, vusse vais forse sursegir quels malets. Simplement in 10 secondes en avon, ok? Ok. Pauc bida mera. Aber il Luf è già in lung temps staus eradicaus dal Grigiun e da grandes parts dell'Europa. Oscia che nus vainait un pau piars la tema da del. Ja il Luf è schizun daventaus in tema ba invasiu e la cultura da pop. Now this may seem strange, really strange, but stranger things happen every day. Trust me. Se capisce che noi abbiamo usato quel clip mo per alzare in tegla quarta. Noi troviamo spettatore. A provia da qua prendino se una voce che noi abbiamo detto quando vies Quinau. E vuole naturalmente buona guata buobes con capiccio scopcnes. Ja sai. Ma quella huba, jetzt constat. Den tot scodit, I va bo pil Quinau, I va pil Luf. Qu'il Luf è pur spessa casaus el Grigiun, mi è clar, sil pitarte pil 2012, qui un prim triep ufficial al calanda. Mo ils effects qu'ils Luf san ave. Jetzt ai nuota scien conoscent. Lufs san per exempel ave in effects in dois. Ja boi, sin dois. Exemplaric per de quels effects stat il Yellowstone Park als Stadis Uni. Lo veven ja von 21 ans nigins Lufs, aber in brav Problem kuls Wapitis. Ohne Wölfe fehlte der natürliche Feind. Und die Wapitis begannen den Yellowstone buchstäblich kahl zu fressen. Die Wölfe machten sofort Jagd auf die riesige Wapiti-Herde. Mittlerweile ist die Herde von ursprünglich über 20.000 Wapitis auf 6.000 bis 7.000 zurückgegangen. Aber was sich seit der Rückkehr der Wölfe im Yellowstone ereignet, ist noch viel komplexer. Wölfe haben die Wapitis dezimiert. Weniger Wapitis heißt, es werden weniger Weidenbüsche abgefressen. Biber waren über Jahrzehnte im Yellowstone eine Seltenheit. Jetzt sind auch sie wieder zurückgekehrt und bieten vielen anderen Tierarten neuen Lebensraum. So wird der ökologische Kreislauf wiederhergestellt. Feuchtbiotope entstehen, die Bäche verbreitern sich und überschwemmen diese Ebenen. Grazie al Luf dati al Yellowstone Park usa de pli biodiversitat, de pli uccials, costurs e schizon de pli ulps. Ed io lo eveniu constatau schizon in flom a midau seu curs. Se nos vessen se viu de quei al Grigiune von 2 ans, lu vessen se viu spregnar quei culla rectificaziun dils floms. Rectificaziun dils floms au de vusa domandar? Tja, quei us puspei. Ma quei era quels dams massivs spelrein per fa grat e controllar ils floms. Aber forse kins ves simplement se viu scha viver ils lufs e scha viver ils floms, todenina e spregnar miliuns. Adie. In questo caso, il Luf è il meglio che sa abbia per la biodiversità de quelle rucles de semkins. Sa trel pastet del vicin che ha notato un po' di quei bipastet inglese che fa dina la schuenta con tutto. Ma in questo caso, il Luf è super. Se avessi spettarcià, ma quel bottot, insomma bottot. Io ho vergau, hai dato il Grigiun, 127 scarpades d'animals da nits tras il Luf. Quella cifra ufficiale, per quels animals per i quali ils posano reuniu indemnizazions del stadi. 127 scarpades. A due essen se schon 570. Con de pli Lufs, se è logic che dà de pli scarpades d'animals da nits.
In Stodenton di qu'il diember de scarpades per l'uf, leze vinius pipins. Quai schins mera sin antira Svizra. Avon diajons eran quai ona schi circa 15 scarpades per l'uf. Ossa eisi de quai de 8 scarpades d'animals de nits en media per l'uf. Pli paucas scarpades per l'uf, leze ina. La relazione di l'uf col cristian leze in altra. Il l'uf è vinius adina pli presents. Ed è, el fa respect. E schins mera de quels malets, falschi zon tema. Stop! Verliu video. Nos vain beide che nos stezien quel. Ok, also, nos leva musavus, anziché che fa tema. Hey, in amol! Ma quella io de stizzai quei video, quei po causa di zonzo chonte, de quei asches torbo. Oh, shalom halt. Ich muss schon Papi schai quei video, shalom non de Dio. Io sai, in sgerjur. Teen Wolf, 1981. Lu comes gewels erano tots stiers. Aber lu era quei bien film. Lu veven nus plagé wie de juvens e la pubertat che ston trend costumes bien marcai lu si parlan intorn. Quei tongeva per divertir l'intera famiglia. Oggi demanda la buobenaia sil plicchia Pokémon che quei segui. Ma je, Michael J. Fox con Teen Wolf. Tanti anni fa. Os propi. Lufs fan tema. Il luf va su entre las vaccas, l'intero muvel ha meglio un somla pret crap. Ossa vegna il sei in conto las vaccas, va dentro las vaccas o, e nos per quella nera, ossa attaccano il. Ossa attaccano il. El sto fuggi, aber quei per me as vaccas. È clar che ha forse il luf giù de pli tema della biestia che lezza di luf, ma co vesi o che plirs lufs vignen, a bumo in solitari. E co vesi o che in triep de lufs patagners vin toccano von casa tirin sets a casa, ha? Lo amincin de nus tema, a bumo un pau. E offrede il risultato di quella tema tocca un cau, specialmente nelle scaucias de Viesquinau. Sorry, level di nuot plinaus. Aber se vos vesisel, se joitere del chi fossi de mi dan Paolo Vistia giù sotto intorno. E mince cas in una situazione co ils lufs venien si prins, fagliesi bein des viclamanzi chi, a zwar quel cau. Na, stop, sa voi buccala, mensch, io non date mein serius. Ok? Also, se lufs vignessen si per nus, lo massins naturalment per elco. Graziol. Also, ils tjons de protezione sauden de pientin sons tier biares montaneras el grigiun. Et tocken de court, el grigiun un poscret che els stueven esser det ina de quelles duas rasses, il Maremano abruzzese e il Montagne de Pyrénées, pia italianer ed in franzos. Venien italianer in franzos ed in luf sin in prau. Die luf bien insieme. Ed elso venien intorno su reios del franzos, che di io rispondo mos in bonjour. Il luf ai pauschlagaus, ma elso prenen semen di lus per italianer. Buongiorno. Leds date del semplicemente in ulteriore patengada. Ed gli italianer ed il franzos scacciano in lua scheue che ven mai plena vos. Boleger, si dirbo pil luf, ed è pils tjons, se buadina leger. Adina puspai, detti da queca. Tjons de protezione blessai di luf, enuat bi. Quen maleso del nord della Spagna, ma de quels fights dentro tjons e lufs, de quels detti è tiernus. A propos tjons de protezione, scobien Svizzer se demandins naturalmente e chi paga lo quels tjons. L'italiano ed in franzose hanno già non forma, ma non si dirbo mo spaghetti e baguette. Il 2020 alla Confederazione dava 2,2 milioni francs per la protezione de montaneras nell'intera Svizzera.
in a part de quai ai ils tjons. Minche pastoren i pur che ten tjons de protezione so venum nadamein 100 francs per mains e per tjon. E si suon pagau certas visitas di al veterinari. Ed ils 2,2 milions paren de render. Dils 127 animals de nets scarpai el grigiuni Jon Vargau eran 21 ort montaneres protegidas. Et oggi de quels vessen giù in tjon che protegge els. Pier 4 tjunavels de tot ils animals de nets che lufa ius per tot eran o de montaneres non protegidas. Haha, audiosa vus acclamar. Lui è semplicemente fa de pli protezione. Sin quai fossi to meu quinau vinius. Also nur de controviers quinau, aber grada schi semplice colezza isi lubo. Las mesures de protezione, quelles costan una massa. A bumodanes, ma poi normalmente temps ed energia. La lavur dils pastors letze venum nadamen in bien tempi intensiva. Ma schon mirakeles nursas en la notte en in claus drova mincha sera in per ures extra lavur dels pastors. In per ures. Alu, sto quel claus è un vegnis pustaus ad in puspai. Ciò vinge il cespet zoten lavagaus de las biaras nursas ni cauras. Ed è quai in a grande lavur. Ja, con la protezione contro il luf ai nuote tot moroses. E jetzt constade per qualche. Warte mal. Diese Wellen gehören mir. We'll all be planning out a ride outside Pacific Palace inside outside sailing over inside down the beach inside outside. Oh, ma toi, legge se viu quinta che vieni in puspa con quel. Plan siu faila. Oh. Specie, chi fa qualche wende meno se mi acne mein? Warte mal. Diese Wellen gehören mir. We'll all be planning out a ride outside Pacific Palace. Il Teen Wolf era proprio bu Michael J. Fox, ma ben Paul McCartney. Vegna via angulau in macchina de via ja tras il temps. Ni scheize co ad usano vos els 1980 per falu quei filmi. Ne waren nus. Ils Lufs, exakt. Nus en viu. Ja, Lufs ein in Problem. Problem che vegna dina pigrons, pils pastors e pils pus e lo animals de nets. Nus venne viu, ja, tjauns e saifs, quei proteggia. Aber io nuota dina schi sempre. Aber da che nus venne un bocin ciauai, la sligiazione che biars, schins meo in social media o von tot en so selva, tracin che so di la sligiazione la pli semple. Si ta in luf. Nisco ja, mince tonum la ghiaba in cui auto. Quacau è la gesta dels lufs del Grigiun che capai da pil 2010. Ein vegni citai de vart ufficiala, c'erano lufs de problems, ni citai de vart inufficiala, per sbai, ni chi se precipitai mortalmein in plonca giù a Jedau, ni chi ha dau in accident con in auto. Abbiamo quel po' tram, schon so sta, vers accidents. Niang ci sa, nus vendet nuot. Aber quale gesta? Ne biale gesta, na? Min kin de quels animals. Animals. In animals, coti, ed ja. Also, forse piuttosto, scoglios, ins mera mes gewels. A propos, se vais ja mettere avanti, che ho studi, ils de vos meins o de mia frisura de Corona. Ja, vais ja sco. In Midlife Wolf. Niang pil Teen Wolf weit und giu. Quella gesta, la gesta dels lufs gemorts. Aber co vais ja con l'altra gesta, quella de las umfrendas di luf. Und ja, menedio los boils animals de nets, ma ben cristians. E vengia adina puspedec che lufs attacchian buil cristian. Ma se da co vainus lo tema di luf, da co ai il gran monster in nossas praules. Ai propi bodau attaccas mortales, letales de lufs sil cristian. Quacau in citat dil register de la plaiv de l'anch, o dil 17 centenario. Extra parochiam in Bergaglia, ubi viginti circiter spatium inservivit, casi miserabili Maria Ugier a lupis dilacerata fuit. In Bregaia, ordeufer de la Baselgia, ascia bediau il cas gergeuvel che Maria Ugier a venida scarpada din luf. Ca vesen sei? Gergeuvel, ne? Ma che il citat va unite vinavon. O eam forsan causam. E quai monta transatau libremein, ni forse che la è morta per via da X und sicher auter.
E da schaia vai con relativamente biaras fontaunas historicas che palaisen de attaccas di luf. Per il luf la show venza schau ricercar divers cas historics de pli moderns naturalment. E tirils cas che propi ben documentai no che lufs han mazzau in question, quadati propi aber per tutta regla ai quellu animals can la ravgia. Per bo lufs normals. Quegida naturalment nuota las umfrendes. Ai relativesce denton in tec il pregel che luf ai pil question. A propos ricercas, la prossima jamna è la revisione della legge da caccia il gran tema ter RTR e diventa da massa contribuzioni per parte de spectaculares. E rende pia de visita rtr.ch. Os, las posizioni che per tocche luf, quelles paren più o mens faccias, ed elles sono diametrales. Ils ins lesen de pli de quei niebel animal che porta de pli biodiversitat. E cels lesen quei niebel animal il pibugen sot lo Skoda Octavia. Ma, nus coven studia uom Paula Cavazza, et essen vignis in citioi che se ves possa portar in tegensemen, quelles duas varts. E con quel che nus essen romans, de co se ves che può essere il cant. Nus vai pia schau cops e schanegiau ne jins costs per portar vus il suon dont. Bien divertiment.